کارزار ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. дар студио бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот, ҳамдилию ҳамраии 29 сол мешавад ки мардуми сарбаланди тоҷик рӯзи ваҳдати миллиро зери сиёсати сулҳпарварона, хиратмандона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рӯҳи болида истиқбол мегиранд. маҳз ба шарофати ин неъмати бебаҳо имрӯз кишвари мо дар роҳи рушду пешрафт қадамҳои устувор мегузорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. 27 июни соли 1997 аввалин рӯзҳои ваҳдати миллӣ ва истиқрори сулҳ дар Тоҷикистони навин буд. ин рӯз яъне оғози ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик танҳо як истилоҳи сиёсӣ ё санаи тақвимӣ нест. ин падидаест ки аз умқи таърихи соҳибистиқлолии мо сарчашма гирифта дар марҳилаи нави давлатдорӣ ҳамчун наҷотбахши миллат зуҳур кард. ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи муосир ба шумор меравад ки асоси сулҳу субот ва пешрафти ҳар як давлатро ташкил медиҳад. мафҳуми ваҳдат маънои ҳамбастагӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва иттиҳоди тамоми қишраҳои ҷомеаро дорад. танҳо дар фазои ваҳдат миллат метавонад рушд кунад, иқтисодиёт пеш равад ва сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардад. сулҳу суботро ба миён овардан ва имрӯз сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон поянда аст. пешвои муаззами миллат мардуми Тоҷикистонро аз парокандагӣ, миллати тоҷикро аз нешавӣ ва давлати Тоҷикистонро аз завол наҷот доданд. танҳо дар доираи арзишҳои миллӣ метавонем тамоми аҳли ҷомеаро, хусусан ҷавононро дар инҷо мо ҷамъ кунем. ин арзишҳои миллӣ, ин фарҳанги миллӣ аст, ин таърихи миллат аст, ин забони миллат аст. барқарор гардидани сулҳ ва ризояти миллӣ барои таҳкими истиқлоли давлатӣ ва баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам овард. маҳз ба шарофати талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми тоҷик қуввае бахшид ки барои таҳкими суботу оромӣ, ташаккули ғояҳои инсондӯстона ва фарҳанги сиёсиву ҳуқуқӣ дар шароити ташаккули давлатдории навин замина гузошт ва барои рушди мунтазами ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар шароити заруриро фароҳам овард. ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, санади муҳими таърихӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлоси 16 гуфтанд ки ман ба шумо сулҳ меорам. то гурезаи охирин ба ватан барнагардад, ман худамро ором эҳсос намекунам. тавассути ба даст овардани ваҳдати миллӣ хусусиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба сифати давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда, дар заминаи он ба мардуми шариф Тоҷикистон шароити арзандаи зиндагиро фароҳам оварданд. ин аст ки мо имрӯз дар як фазои сулҳу субот таҳти сиёсати сулҳпарваронаи пешвои муаззами миллат кору фаъолият мекунем. ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷик дастоварди бузурги таърихӣ ва сарвати бебаҳои миллат эътироф шуда, ҳифзи он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ин сарзамин гардид. бояд тазаккур дод ки таърихи миллати тоҷик саршор аз саҳифаҳои пурифтихор ва сабақомӯз мебошад. давоми чанд сол ваҳдати миллӣ фарогиру устувор гашта имкон дод ки ба ҳайси унсури муҳимтарини худшиносии миллӣ дар байни ҷомеа мустаҳкам бошад.
дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси платформаи миллии муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода ҷаласаи платформаи миллии пас кардани хавфҳои офатҳои табиӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати раиси платформаи миллӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ҷаласаи платформаи миллӣ оид ба пас намудани хавфи офатҳои табиӣ баргузор гардид. дар ҷаласа аъзоёни платформа, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони ташкилотҳои хориҷӣ ва вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. зимни ҷаласа иброз гардид ки дар тоҷикистон таҳти раҳнамоии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи пас намудани хавфи офатҳои табиӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир мегардад. маҳз бо мақсади ҳалли ин масъалаҳо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иқдоми муҳим пеш гирифт. тоҷикистон яке аз аввалин давлатҳо шуда платформаи миллӣ таъсис дод ва стратегияи миллӣ оид ба пас кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2034-ро бо ҳадафҳои мушаххас қабул намуд. офатҳои табиӣ ҳамасора сабаби талафоти ҷонӣ ва зарари зиёди молию моддӣ мегарданд, аз ҷумла ба маҳаллаҳои аҳолинишин таъсири манфӣ расонида, боиси харобшавии инфраструктур ва монеаи рушди минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии давлатҳо мегарданд. аз ин рӯ масъалаҳои пас кардани хавфи офатҳо аз ҷумла масъалаҳои рӯзномаи глобалӣ ба монанди обу иқлим мебошад. ҳамчунин зимни ҷаласаи платформаи миллӣ гуфта шуд ки давоми чанд даҳсолаи охир дар тоҷикистон беш аз 1000 пиряхъ об шуда, пиряхъҳои калонтарин аз лиҳози ҳаҷм ва масоҳат кам гардиданд. маҳз ба ҳамин хотир президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхъҳо эълон намуданд ки он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии ҳамаҷониба ёфт. аъзо ва иштирокчиёни ҷаласаи платформаи миллӣ доил ба масъалаи рафъи оқибатҳои офати табиӣ ва истифодаи самараноки воситаҳои аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон барои коҳиш додани хатарҳои офати табиӣ ҷудо гардида табодули афкор намуданд. чорабинӣ бо муҳокимаи созанда ва пешниҳодҳои мушаххас анҷом ёфт. мавзӯи дигар, ҷашни Тиргон дар баробари Наврӯзу Меҳргон ва Сада аз муҳимтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад ки дар замони истиқлоли давлатӣ бо ташаббусу ибтикороти наҷибу шоистаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дубора эҳё гардид. Тиргон ҷашни мавсими кишоварзон буда ба обу замин ва ҷамъ овардани ҳосили зироат робитаи мустақим дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ҷашни бостонии Тиргон ёдгории пурарзиши тамаддуни бостонии ориёӣ. ин ҷашн ҳамчун рамзи борону сарсабзӣ, меҳрварзӣ ва гиромидошти ростӣ воҳдат дар боварҳои дерина ниёгони мо реша дорад ва баёнгари пайванди амиқи инсон бо табиат ва муҳити зист мебошад. ин оини бостонӣ ифодакунандаи арзишҳои ҷовидонаи инсонӣ, умед ба фардои нек, сулҳудӯстӣ ва ҳамбастагиву ҳамкории фарҳангу оинҳои гуногуни башарӣ ба ҳисоб меравад. Тиргон ки ба шарофати истиқлоли давлатӣ бо тамоми суннатҳои деринаш эҳё гардид, ҳоло ба ҷашни миллии мардуми тоҷик ва рамзи худшиносиву ифтихори сартосарӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмии инсонҳо ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. баробари ҷашнҳои Меҳргон, Сада, Наврӯз бо ибтикор ва ташаббуси бевоситаи ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Тиргон эҳё шуд ва имрӯзҳо тамоми мардуми Тоҷикистон ин ҷашни бузургро бо як шаҳомати хоса бо шукӯҳи баланд ҷашн гирифта истодаанд. ҷашни Тиргон ки эҳёгари он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, дар замоне таҷлил мешавад ки давраи долу зарби кори кишоварзӣ фаро мерасад. дар ин давра ғалла ва меваҳои зиёд мепазанд. ҷамъоварии ҳосилӣ бо арақи ҷабин рӯёнидаи деҳқонон оғоз мешавад. имрӯз кишоварзони тоҷик ва умуман ҳамаи онҳое ки дар ихтиёри худ як порча замин доранд бо истифода аз оину анъанаҳои неки ниёгон аз ҷумла суннатҳои ҷашни Тиргон ҳарчи бештар заҳмат кашида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд менамоянд ва ба масъалаи таъмин намудани бозори истеъмолӣ ва захираи маводи зарурӣ дар ҳар як оила таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда мешавад. суннати ҷашни Тиргон ҳам ҳамин аст ки ҳамагон ҳарчи бештар заҳмат кашанд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоянд. яке аз оинҳои ҷашни Тиргон пеш аз ҳама ин самарнок истифода бурдани заминҳои корими обӣ аз як замин гирифтани 3-4 ҳосил баланд бардоштани ҳосилноки зироатҳои кишовардӣ дар ин замина истеҳсол намудани зиёди маводи ғизоӣ ва захираи дусолаи ҳар як шаҳрванд мешавад. мо бояд заминро самарнок истифода бурда
همین برای امنیت و استقراری مملکت حسابگزار باشیم. таҷлили ҷашни тиргон дар тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад ки талошу кӯшиш барои истифода аз неъматҳои табиӣ аз ҷумла обу замин ба хотири пурбаракат гардонидани дастархони ҳар як хонадон дар сиришти мардуми мо ҳанӯз аз замонҳои қадим ҷой гирифтааст. соҳаи тандурустӣ чун яке аз самтҳои муҳими иҷтимоии кишвар ҷойгоҳи хуса дорад. дар ин доира тавассути бунёди иншоот ва ворид намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхису табобат дар шаҳри Бухтар шароит ба талабот мутобиқ гардонда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо татбиқи барномаҳои давлатӣ, дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва талошҳои пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар дар муассисаҳои тандурустии шаҳр сатҳи хизматрасонии тиббӣ беҳтар карда мешавад. таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тиббӣ зери таваҷҷӯҳи масъулин қарор дорад. ба хусус солҳои охир ба беморхонаи марказии шаҳри Бухтар як қатор таҷҳизоти нави ташхисӣ ва табобатии замонавӣ ворид карда шуданд ки барои ташхиси барвақтии бемориҳо, гузаронидани амалиёти мураккаб ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба беморон мусоидат намуда имконият фароҳам оварданд. хушбахтона бо тафайли истиқлолият дар беморхонаи клиники шаҳри Бухтар як қатор дастгоҳҳо дастрас карда шуданд ки дар он духтурони соҳиб таҷриба ва соҳиб маълумот кору фаъолият мекунанд ба мардуми шарифи шаҳри Бухтар ва атрофи он хизмати тиббӣ мерасонанд. аз он ҷумла дастгоҳе ки мо айни замон мебинем дастгоҳи видео эндоскопӣ мебошад. баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон заминаи асосӣ барои пешниҳоди хизматрасонии босифат ва ҷавобгӯ ба талаботи замон маҳсуб меёбад. беморхонаи клиникии вилоятӣ ба номи Бури Воҳидов ки аз калонтарин муассисаҳои тандурустӣ дар минтақаи Бохтари вилояти Хатнон маҳсуб меёбад, сол аз сол дар он имкониятҳои муосири ташхису табобатӣ муҳайё гардонида шуда беморон аз тамоми гӯшаву канори вилоят ба табобат фаро гирифта мешаванд. дар ин беморхона 21 шуъбаи табобатӣ ва 8 шуъбаи ёрирасон бо ғунҷоиши 610 кати табобатӣ фаъолият доштаву хизматрасонии босифати тиббиро ба аҳолӣ расонида истоданд. воқеан дар даврони соҳибистиқлолии кишвар соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаи афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. зина ба зина рӯ ба беҳбудӣ намуд. ин ҳама пешравиҳо, ҳамаи ин дастовардҳо меваҳои шаҳрбори даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. пас аз бунёди маркази перинаталӣ ва таъмиру аз нав барқарорсозии шуъбаҳои табобатии беморхона имрӯз бо қаноатмандӣ метавон гуфт ки беморхонаи клиникии вилояти Хатлон дорои иқтидори баланд буда аз ин рӯ аз мо табибон фақат барои халқу миллат софдилона ва содиқона хизмат кардан зарур мебошад. имкониятҳои рушди минбаъдаи соҳаи тандурустӣ дар шаҳри Бухтар пеш аз ҳама ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, тавсеяи хизматрасониҳои ташхисӣ, ҷалби мутахассисони ҷавон ва таҳкими ҳамкориҳо бо муассисаҳои тиббии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ вобаста мебошанд. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, шаҳри Бухтар, ахбор. ваҳдати миллӣ дар баробари истиқлоли давлатӣ неъмати бебаҳо ва муқаддас маҳсуб ёфта ҳамчун умили муттаҳидсозандаи миллати тоҷик имкон фароҳам овард то баҳри беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум, ободии ватан ва ояндаи давлати соҳиби истиқлоламон заминаи муҳайё гардад. ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор шуд. таваҷҷӯҳ намоед. ба муносибати 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар бинои парлумони Тоҷикистон бо иштироки раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҳамоиши идона доир шуд. иброз гардид ки ҷашни ваҳдати миллӣ воқеан дастоварди беназири миллати тоҷик маҳсуб ёфта маҳз ба шарофати талошҳои пайгиронаву созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи Тоҷикистон муяссар гардидааст. ваҳдати миллӣ барои мардуми Тоҷикистон ва давлати ҷавони тоҷикон на танҳо рамзи сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ, балки омили асосии рушди устувори ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат арзёбӣ мегардад. нотиқон зимни ироаи маърузаҳои худ иброз доштанд ки ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои даврони истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва таҷассумгари иродаи устувори миллати тоҷик дар роҳи таъмини субот, сулҳ ва якпорчагии кишвар маҳсуб мешавад. таърихи муосири Тоҷикистон нишон медиҳад ки расидан ба ваҳдати миллӣ роҳи осон набуда, натиҷаи муборизаи сарбаландона,
زحمت‌های پیوسته و تدبیرهای دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب رفته. امروزها خلق تاجیک در زیر این سیاست سازنده و بنیادکارانه متحد گشتند. موضوع دیگر با روحیه بلند وطندوستی و احساس مسئولیت شهروندی ساکنان دهه قلعه مهتر جماعت دهات جوکندک شهری استرافشان کارهای آبادانی را وسعت ببخشند. گزارش در این خصوص. آبادی هر کوچه و محله از محبت به وطن آغاز می‌یابد. با روحیه بلند وطندوستی و احساس مسئولیت شهروندی ساکنان دهه قلعه مهتر جماعت دهات جوکندک شهری استرافشان در همبستگی با مقامات محلی اقدام‌های مهمی را راه‌اندازی نمودند که به بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم و آبادی محل مساعدت می‌کنند. در دایره استقبال ارزنده از جشن بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی منفشکنی بیش از 2 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته دهه قلعه مهتر آغاز گردید. این راه یکی از مسیرهای مهمی دهه محسوب یافته برای رفت و آمد ساکنان 4 دهه، نقلیات خدمترسان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نقش مهم دارد. اکنون با تطبیق این لایحه ساکنان صاحب راهی هموار و زمانوی گردیده ایستادند که نه تنها حرکت نقلیات را آسان می‌نماید بلکه بر رشد اقتصادی و اجتماعی محل نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. زیاده از 10 ماشین نزدیک 300 تن موم گرم آورده شد و منفشکنی را آغاز کردیم. البته ما در آینده نیت داریم که باز برای آبادی این کشور، برای آبادی جماعت دهات جوکندک سهم خود را میگذارند و نقشه داریم که در آینده در جای مکتب پیشینه دهه یک مکتب گوییم زمانوی و در بر آن یک بنگاه طبی را ساخته به مردم خود پیشکش نماییم. در مراسم آغاز کارهای منفشنمایی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین مقامات محلی اشتراک نموده از پیروی به سیاست آبادگرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تشبث سازنده ساکنان و سهم ارزشمند صاحبکاران و شخصان خیرخواه استقبال کردند. تاکید گردید که محض وحدت، همدیگر فهمی و دستگیری اهالی میتوانند در پیشرفت محل نقش مهم داشته باشند. از این رو ساکنان دهه تویده، دهه جوکندک، دهه شیرک و اینچنین ساکنان دهه خودمون شهروندان تمامی دهه قلمه‌تر استفاده میبرند. ما مینداری خود را به همه آنهایی که سهم خود را به همین آبادی دیار گذراندند مینداری میکنیم. همین است که در معرکه منفشنمایی راهی مذکور تکنیک‌های پراقتدار وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان جلب گردیده راهی مذکور را طبق قاعده‌های شهرسازی ساخته ایستادند. قابل ذکر است که کارهای آبادانی در دهه قلعه مهتر تنها با منفشکنی راه محدود نمی‌شوند. طی سالهای اخیر در دایره اقدام‌های سازنده بیش از 3 کیلومتر راه اساسی و داخل دهه پر سنگفرش گردیده برای پیشگیری جمع‌شوی آب و حفظ راه‌ها از دو کنار راه آبروهای معاصر ساخته شدند. این تدبیرها با بهتر گردیدن اینفراساختار دهه و تامین شرایط مساعد برای ساکنان مساعدت نمودند. جالب توجه است که برای تطبیق همه این اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه بیش از 2 میلیون سومانی مبلغ صرف گردیده است. خرج کارهای آبادانی از جانب صاحبکاران برون مرزی، شخصان سخاوت‌پیشه و ساکنان دهه تامین شدند. در عرفه جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دهه قلعه مهتر با سیمای تازه، راه‌های آباد و هموار و شرایط بهتری زندگی به استقبال این سنه تاریخی قدم می‌گذارد. این همه دستاوردها مژده فردای باز هم آباد و زیباتر بوده پیامی روشنی دارند. آبادی وطن از آبادی هر خاندان، هر کوچه و هر دهه آغاز می‌یابد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهری استرافشان، اخبار. اهل زحمت جماعت دهاتی توگرک ناحیه وسه در همه شکل‌های خوجگیداری تدبیر اندیشی‌ها کرده تلاش نموده ایستادند تا از زراعت کشت نموده‌شان حاصل خوب به دست آورند. شرح نوبتی ادامه‌بخشی این موضوع است. جهت تامین امنیت عضوقواری مملکت و فراوانی ثبات استعمالی ساکنان خوجگیداران ناحیه وسه بخصوص ساکنان جماعت دهاتی توگرک در همه گونه شکل‌های خوجگیداری کار را جانب نموده با استفاده از هر پارچه زمین کارم خوجگی‌های دهقانی و قطعه‌های نزد حولگی رعایت طلبات قاعده‌های اگرتکنیکی انتخاب درست تخمه و کشت و پرورش زراعت کشاورزی تلاش می‌نمایند که با گرفتن حاصل دلخواه محصولات برآورده نائل گردند. ساکن دهه صلح‌آباد جماعت دهاتی توگرک ناحیه وسه امیرخان اسمت‌زاده با اهل خانواده خود امسال نیز نامگوی زیادی زراعت کشاورزی را کشت نموده برای گرفتن حاصل فراوان زحمت زیاد کشیده است.
حاصل خوبی به بار آمده روحیه مهنت دوستی این دهقان اصیل را بلند نموده است تا باز هم میدان کشت و نانگوی زراعت کشاورزی را بیشتر نماید. طبق اطلاع بیش از یک ماه باز این جانب این عائله زحمتکش محصولات تر و تازه پروریده خود از جمله کارتوشکا و محصولات فلزی را در روزگار استفاده نموده ایستادند. برای دسترسی به مواد غذایی در موسم زمستان نیز الکی به قدر ضروری محصولات کشاورزی در انبارخانه ذخیره کرده شده است. ساکنان جماعت دهه توگرک در سمت تامین عضوقواری برای خود حدود جماعت سهم نظر است میگذارند، چون که امروز ما در خانه اسمت زاده امیرخان که طول سالهای دراز در زمین‌های نزدیاولگی خود کار میکنند، دهقانی اصیل هم هستند، مشاهده کردیم یگان جای زمین خالی نیست، همه پررگی کیش کرده شده است. الکی کرچکا جمع آوری کرده است که ذخیره کردن، باز در جای کرچکا الکی پامادر و بودرینگ میشنونند. اقلیم ناحیه واسه برای انجام دادن کشتی تکراری زراعت کشاورزی مساعد بوده. امکان است که اهل زحمت تا 2-3 حاصل به دست آورد. با در نظر داشت منفعت بیشتر، تامین بازار استعمالی با محصولات غذایی و غنی‌گردانیدن بودجه عائله، امیرخان اسمت زاده با اهل عائله خود در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری گذرانیدند که فعلا نشونمای زراعت خوب مشاهده می‌گردد. استفاده درست زمین و زحمت صافتیلانه هدف اساسی این مرد زحمتکش محسوب می‌یابد، زیرا به قبل او این روند به بلند برداشتن وضع اقتصادی عائله و هم بهداشت سلامتیش اهمیت خاصه دارد. در دهه صلح‌آباد ناحیه واسه در سمت استفاده ثمرناک قطعه‌های نزدی‌حولگی و بلند برداشتن حاصلناکی محصولات تجربه این عائله منبع آموزش بوده. امسال کشتی زراعت پمیدار، بادرینگ، کرم، لوبیاگی، کدو و جواری مکه را برآورده است. عموما اهل زحمت ناحیه مهنت کردن در زمین نزدی‌حولگی و صحرا را وسیله خوبی بلند برداشتن سطح زندگی و سهمگذاری بهره رسیدن به هدفهای دولت و حکومت مملکت ارزیابی می‌نمایند. انورشاه سیدعلیزاده، سیدحامد شریف، ناحیه واسه، اخبار. سال جاری کشاورزان شهر پنجکن در زیاده از 2500 گکتار کارتوشکا کیش نموده امروزها در خوجگی‌های پیشقدم جمع‌آوری حاصل کارتوشکای بروقتی با مرام ادامه دارد. گزارش دلیری بزرگ. تامین امنیت عضوقواری و فراوانی بازار استعمالی از سمت‌های مهم سیاست اگراری حکومت مملکت به شمار می‌رود. در این زمینه کشاورزان شهر پنجکن با استفاده از تجربه‌های پیشقدم و رعایت طلبات اگرotechniکی همساله حجم استحصال کارتوشکا را افزایش داده در تامین بازارهای کشور با محصولات وطنی سهم نظر است می‌گذارند. سال جاری در خوجگی‌های کشاورزی شهر پنجکن در زیاده از 2500 گکتار کارتوشکا کیش گردیده. امروزها در خوجگی‌های پیشقدم جمع‌آوری حاصل کارتوشکا بر وقتی ادامه دارد. با گفته متخصصان استفاده تخمی‌های سرحاصل، رعایت مهلت کشت و نگهداری درست زراعت امکان فراهم آورده است که دهقانان حاصل فراوان به دست دارند. امروز صحراهای کارتوشکا به میدان مهنت پرمحصول کشاورزان تبدیل یافته است. از صبح بر وقت تا بگاه دهقانان با استفاده از امکانات‌های موجوده به جمع‌آوری حاصل مشغول بوده برای سری وقت به بازار رساندن محصولات تلاش می‌نمایند. بردیار و ارسلان از خوجگی دهقانی سورگت تا 80 صادق کارتوشکا رو ما کشت کردیم. ما حاصل نقص جمع آورده استادگیم با شهر دوشنبه روانه میکنیم. اولا شکرانه جناب عالی ما میکنیم که زمین و زمان دما بیکر ماندین. 30 سال است ما از پشت زمین نام میخوریم. با گفته کشاورزان طلبات به کارتوشکای بروقتی پنجکن زیاد بوده. قسمی اساسی حاصل به مرکزهای بزرگ اهالی نشین انتقال داده می شوند. همه روزه تنها از جماعت دیهاتی خلیفه حسن که یکی از منطقه‌های اساسی کارتوشکا پرور شهر پنجکن به حساب می رود، زیاده از 10 نقلات بارکش کارتوشکای استحصال شده را به بازارهای شهرهای دوشنبه، خوجند و دیگر منطقه‌های جمهوری انتقال می دهند. ما هم با بوی شادمان خوجگی دهقان سورگت‌ها کار میکنیم. 70 ساتق زمین داریم، کارتوشکا میکنیم، دهقانی و نوخیل. مردم از دوشنبه میبیان میبرن و خودمون بخریم زمستان ذخیروی. ما حوض 20 ساتقش کندیم، کارتوشکا که کلان خوشرو از روی 400 سنسر عمرسه. محصولات جمع‌آوری شده بعد جداکنی نوها به نقطه‌های فروش و بازارهای استعمالی فرستاده شده در تامین فراوانی بازار داخلی سهم مهم می‌گذارند. در برابر جمع‌آوری حاصل رانندگان نیز در رساندن محصولات به استعمال کنندگان نقش مهم دارند. آنها میگویند که امروزها انتقال کارتوشکا از صحرا به بازارهای مملکت به طور منتظم
منتظم به راه مانده شده است. امسال باری چهارم است که به شهر دوشنبه کارتوشکا برده استیم. گنجایش ماشین من 7 تن 8 تن است. دینا از همین جا 8 تن بار کرده بردم. کارتوشکای پنجکن در بازار دوشنبه طلبگارش بسیار است. قابل ذکر است که بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکای بروقتی زمین‌ها خالی نمی‌مانند. با مقصد استفاده ثمرناک هر وجب زمین کشاورزان در این میدان‌ها کشت تکراری را به راه می‌مانند. از جمله بعد جمع‌آوری کارتوشکا در قطعه‌های آزاد شده کرم، شلغم، جواری مکه، سبزیجات گوناگون و دیگر زراعت‌های کشاورزی کشت کرده می‌شوند که این به افزایش حجم استحصال محصولات و استفاده ثمرناک ذخیره‌های زمین مساعدت می‌نماید. دلیر بازار زرهانی نعمت‌الله، شهر پنجکن، اخبار. در جماعت دهاتی به نام رستمبک یوسفبک ناحیه اشکاشیم کارخانه کارکرد میوه‌های انگد و خوچ فعالیت استحصالی خود را با موفقیت ادامه می‌دهد. در کارخانه از اشیاء خام محلی زیاد از 12 نامگوی محصولات طبابتی و بهداشتی استحصال می‌شود. توجه نمایید. در دایره سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و با مقصد رشد صنعت و استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی محلی در دهه دشت جماعت دهات رستمبک یوسفبکов کارخانه کارکرد انگد و خوچ به استفاده داده شد. کارخانه مذکور از جانب صاحبکار وطنی دورو قلندرов بنیاد گردید. انگد یکی از نعمت‌های طبیعی خاص منطقه بدخشان بوده دارای ویتامین و ماده‌های مفید زیاد میباشد. برای ماندن کارکرد صنعتی آن امکان می‌دهد که ارزش محصولات افزوده برای بازارهای داخلی و در آینده برای صادرات نیز پیشنهاد گردد. تأسیس کارخانه همزمان برای ساکنان محلی جایهای نو کاری فراهم آورده به بلند برداشتن سطح زندگی مردم مساعدت میکند. کارخانه با تجهیزات معاصر تامین بوده فعالیت آن به رشد صاحبکاری و صنعت کنونی منطقه سهم نظررس خواهد گذاشت. کارخانه روغنبروری کارکرد انگد سال 2013 به رسمیت درآورده شده. سالهای اول با بسیاری مشکلات سردچور شدیم. استحصال ما در سال اجماع به مقدار 2 کیلوگرم روغن بود. بعدا با دستگیری حکومت ولایت دستگیری مولوی کردن اما طرف جانبداری کردن که امروز اقتدار کارخانه ما اقتدار استحصالی و قریب زیاده 500 لیتر رسید که باعث افتخار است. پیشروی خیلی خوب است. کارخانه کارکرد انگد در دهه دشت نمونه روشن استفاده ثمرناک امکانیت‌های طبیعی محلی بوده در رشد اقتصادیات ناحیه اشکاشیم نقش مهم خواهد داشت. در کارخانه 12 نمود محصولات از قبیل روغن انگد، صابون، شامپون، خوکه انگد، محلول برای بینی، چای‌های آرام کننده و شفابخش استحصال کرده می‌شوند. تاریخ 13 ینور تا تاریخ 27 ینور سال 2025 ما تمام محصولات استحصال شده خودمان رو در بازار دولت آلمان شهر برلین به معرض تماشا گذاشتیم که این بار دیگه ما رو وادار ساخت که نسبت طلبات ما که از نگاه اکولوژی خیلی هم تازه هستند بسیار طلبات زیاد داشتند. شخصا ما مردم اروپا باعث خرسندی پذیرفتن قبول نمودند و افتخار ما شد و ما هم خیلی خرسندیم که معرفگر جمهوری تاجیکستان شدیم که چنین استحصال‌های خوش صفت برآوردیم که طلبات در اروپا هم این خیلی زیاد است. کارخانه دارای 6 اتاق کاری و یک آزمایشگاه بوده. کارمندان آن کوشش می‌نمایند که در موسم کار محصولات جمع آورده تر و تازه انگد را که در خود ناحیه نشونما می‌یابد کارکرد نمایند. برای گذاشتن کارخانه‌های کارکرد رستنی‌های شفابخش دیار نه تنها جهت تامین اولی با موادهای داروواری بلکه تامین اولی با جایهای نو کاری و پس نمودن سطح بیکاری مساعدت می‌نماید. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه اشکاشیم، اخبار. در ناحیه رشت موسم پیله سپاری آغاز یافت. کرمک پروران ناحیه نیت دارند امسال حجم استحصال پیله را نسبت به سال گذشته زیاد نموده در رشد ساحه پیله پروری و تامین صنعت کشور با اشیاء خام با صفت سهم نظررس گذارند. گزارش در این خصوص. امروزها اولین تانه‌های اشیاء خام صنعتی به پونکت قبول دهه نودانک جماعت دهات قلعه سرخ وارد شده ایستاده است که آن از زحمت بابرکت کمک پروران ناحیه رشت شهادت می‌دهد، زیرا افزایش استحصال و خصوصیت پیله در مقایسه با سال گذشته بهتر می باشد. در موسم امساله نشانداد استحصال اشیاء خام صنعتی کرمک پروران جماعت‌های دهات آبی مهنت، اسکالان، هیچبارک و هایید
در مقایسه با دیگر خواجگی‌ها بهتر میباشد، زیرا علاقه یک قطار کرمک پروران نقشه های خود را به پررگی اجرا کردند. از جمله تا همین دوره بیشتر کرمک پروران صاحب تجربه توانستند تا از هر یک قوطی به حساب میانه 35 کیلوگرمی پیله اعلی‌صفت استحصال کنند. اصلا کرمک پروران ناحیه رشت در جاده نگاهبین کرمک و استحصال اشیاء خام صنعتی تجربه بایی دارند، زیرا سالهای گذشته خواجگی‌های دولتی همه ساله تا 10 تن پیله اعلی‌صفت استحصال کرده ساحه کرمک پروری در پیشرفت اقتصادیات خواجگی‌ها نقشی ارزنده داشت. از زیر متخصصان ساحه کشاورزی ترقی دادن کرمک پروری را به منفعت اقتصادی معنیداد می‌کنند، چون که اقلیم محل و شرایط ناحیه رشت برای رواج و رونق دادن ساحه خیلی همسازگار بوده. در این زمینه میدان‌های توزار افزوده ایستاده است. اینک معرکه پیله سپاری روز تا روز وسعت گرفته. کرمک پروران ناحیه رشت بر جد و جهد دارند که از هر یک قوطی زیاده از 40 کیلوگرمی اشیاء خام صنعتی استحصال نمایند تا نقشه پیله سپاری با صفت بلند و برزیاد اجرا کرده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با بالا رفتن حرارت بلند، شدن سطح آب کلو دریاها و رسیدن ضرر به ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی خواجگی خلق کشور از احتمال دور دانستن نمی شود. با نظر داشته همین تدبیرهای ساحل مستحکم کنید در ناحیه تاجیک‌آباد وسعت می‌یابد. گزارش نوبتی در این خصوص. تغییریابی اقلیم و افزایش خطرهای آفات طبیعی سالهای آخر به یکی از مسائل مهم در منطقه‌های کوهی کشور تبدیل یافته است. آبخیزی، گردفرایی، لغزش کوهپاره‌ها و آبشوی پیریک‌ها از جمله پدیده‌هایی میباشند که ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد را نیز نگران ساختند. با مقصد کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی و حفظ انفراستراکچور مهم ناحیه، کارهای ساحل مستحکم کنی و تازه‌کنی مجرای آبگذرها در یک قطار موضع‌های آسیب‌پذیر ادامه دارند. یکی از چنین موضع‌ها در آب است که به دریای سرخاب پیوسته همه ساله در فصل گرما سطح آب آن بالا می‌رود و با حرکت نقلیات در شهرهای بین‌المللی که از حدود دهات گلریز جماعت دهات قلعه لب آب می‌گذرد مشکلی ایجاد می‌کند. بارش‌های پی در پی امساله به نهایت زیاد بودند. در قلعه 201 کیلومتری شاهراه بین‌المللی وحدت رشت سرحد جمهوری قرقیزستان که دریای سرخاب از حساب بارشات بسیار بلند شده بود و تکیه‌گاهی راه بین‌المللی را خراب کرده بود. ما با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری وزارت نقلیات کانال سیلپاتو را تازه نمودیم در مسافه 1 کیلومتر و در قسمت دوم باشد در 201 کیلومتر ساحل مستحکم کنی ادامه دارد که دریا بلند گردیده است. میتوانیم مجرای دریا را دیگر نماییم. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کارخانه فرعی بهداشت زمین و آبیاری در همکاری با شریکان رشد و با جلب تکنیک‌های ساحوی، کارهای ساحل مستحکم کنی و پیشگیری خطر آبخیزی را راه اندازی نموده است. هدف از تطبیق این تدبیرها پیشگیری آفت‌های طبیعی، حفظ محل‌های اهالینشین و تامین بخطری راه‌های نقلیات میباشد. در ناحیه 12 کانال آبیاری موجود بوده. عین حال 7 عدد آن فعال است. مسافه عمومی شبکه‌های آبرسان بیش از 77 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در قطعه‌های آسیب دیده کانال‌ها کارهای تعمیری با استفاده از آرماتور و بتون ادامه داشته. پس از انجام لایحه بیش از 1600 هکتار زمین کشاورزی با آب فلزی تامین گردیده ایستاده است. همزمان با دستگیری کمیته خواجگی منزلی و کمونالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دهات سفیداران جماعت دهات زرافشان لایحه تامین اهالی با آب نوشاکی عملی می شود. طبق نقشه آب از چقوری 120 متر کشانیده شده. زیاده از 120 خواجگی با آب تازه نوشاکی تامین می گردد. این انشاء در عرفه جشن 35 سالگی ثروت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. باید گفت که در ناحیه تاجیک‌آباد کارهای آبادانی و سازندگی در تمام سمت‌ها ادامه داشته. ساکنان با روحیه بلند وطن دوستی بهر استقبال شایسته جشن بزرگ ملی سهم می‌گذارند. بختیار محریدین، تاجیک‌آباد، اخبار. در شهر دوشنبه دور سیوم فروم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی کره دایر شد. هدف تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیارجانبه بین جمهوری کره و کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی می‌گردد. گزارش در این خصوص.
дар кори форум роҳбарону намояндагони марказҳои пешбари таҳлилию таҳқиқотӣ, коршиносон, намояндагони созмонҳо, фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея иштирок намуданд. ҳадафи асосии ҳамоиш таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкории бисёрҷониба байни Ҷумҳурии Корея ва кишварҳои Осиёи Марказӣ арзёбӣ шуд. таъкид гардид, ки форум имкон медиҳад, ки самтҳои афзалиятноки ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея муайян шуда, муҳокимаҳо дар сатҳи марказҳои таҳлилӣ бо самтҳои сиёсати давлатӣ ҳамоҳанг гарданд. ҳуҷҷати мухтасар ва амалии ҷамъбастӣ таҳия гардида, пеш аз баргузории саммит ба вазорату идораҳои дахлдори давлатҳои иштирокчӣ пешниҳод карда шавад. барномаи форум дар 4 ҷаласаи мавзӯӣ гузаронида шуд. зимни ҷаласаҳо масъалаҳои шарикии мутақобилан судманд байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея, афзалиятҳо ва имкониятҳои истифоданашудаи ҳамкорӣ баррасӣ шуданд. ҳамзамон бо таҳкими ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, нақлиётию иртиботӣ, инчунин ҳамкорӣ дар соҳаи об ва муҳити зист диққати махсус зоҳир карда шуд. инчунин иштирокчиёни ҷаласаҳои форум масъалаҳои рақамикунонии иқтисодиёт, ҷорӣ намудани технологияи муосир, ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисоди сабз, рушди энергетикаи барқароршаванда ва технологияи аз ҷиҳати экологӣ тоза, рушди механизмҳои сохтумони сабз ва ташаккули фарҳанги муносибати оқилона бо партовҳои маиширо муҳокима карданд. натиҷаи форум ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои шарикӣ байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея мусоидат намуда, барои таҳияи равишҳои нави амалӣ барои рушди ҳамкории мутақобилан судманд ва дарозмуддат замина мегузорад. ваҳдати миллӣ шарти асосии ҳифз, таҳким ва пойдории истиқлолият гардид. имрӯз бахшида ба 29-умин солгарди таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар вазорати идораҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои гуногуни маърифатию фарҳангӣ роҳандозӣ шуданд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. дар суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илми маърифатӣ ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ доир шуд. гуфта шуд, ки таърихи давлатдории муосири Тоҷикистон гувоҳ бар он аст, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, балки дар таъмини бақову ҳастии имрӯзу фардои Тоҷикистон хизматҳои шоиста ва бемислу монанд барои ин миллату сарзамин карданд, ки самараи он ваҳдати комил аст. ваҳдати миллӣ арзиши ҳаётан муҳим ва воқеан таърихии тоҷикон мебошад, ки маҳз дар натиҷаи ҳамдиливу ягонагии мардуми кишвар ва азму талоши фарзандони содиқи халқ ба даст омадааст. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби судяҳои суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳо дар мавзӯи нақши пешвои миллат дар роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ ва истиқлоли кишвар пешниҳод шуд. таъкид гардид, ки ваҳдати миллӣ дастоварди муҳим ва таърихӣ дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, он дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва сарҷамъии ҷомеа нақши калидӣ гузошт. бахшида ба 29-уми солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш иброз гардид, ки ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги мардуми Тоҷикистон барои таъмини рушди устувор ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди беназири таърихии мардуми Тоҷикистон маҳз бо сиёсати хирадмандона, иродаи қавӣ ва талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо муяссар гардидааст. таъкид гардид, ки нақши пешвои миллат дар барқарорсозии сулҳу субот, таъмини ризояти миллӣ ва бунёди давлатдории навини тоҷикон басо арзишманд буда, имрӯз Тоҷикистон ба шарофати ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар роҳи рушду устувор ва пешрафти ҳамаҷониба қадамҳои устувор мегузорад. нотихон зимни ироаи маърузаҳои худ иброз доштанд, ки таърихи муосири Тоҷикистон нишон медиҳад, ки расидан ба ваҳдати миллӣ роҳи осон намуда натиҷаи муборизаи сарбаландона, заҳматҳои пайваста ва тадбирҳои дурандешунаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб рафта, имрӯзҳо халқи тоҷик дар зери ин сиёсати созандаву бунёдкорона муттаҳид гаштаанд. дар толори IT-парки шаҳри Душанбе бо ташаббуси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ заминаи асосии рушди устувори Тоҷикистон баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандони хадамоти алоқа, намояндагони сохторҳои давлатӣ, собиқадорон, аҳли зиё ва меҳмонон иштирок намуда
зикр гардид ки маҳз бо шарофати сулҳу суботи пойдор ва сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла соҳаи алоқа ва технологияҳои рақамӣ ноил гардидааст. таъкид карда шуд ки ваҳдати миллӣ ҳамчун омили асосии пешрафти давлат барои рушди инфраструктури муосири алоқа, густариши хизматрасониҳои рақамӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои нав барои аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. имрӯз соҳаи алоқа яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ маҳсуб ёфта дар татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар саҳми арзанда мегузорад. баромадкунандагон ҳамчунин аз талошҳои шабонарӯзӣ ва хизматҳои мондагори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи барқарорсозии сулҳ, таъмини суботи сиёсӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ ёдовар шуда, таъкид карданд ки маҳз ин сиёсати дурбинона Тоҷикистонро ба кишвари орому обод ва рӯ ба пешрафт табдил дод. дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 29-мин солгарди ваҳдати миллӣ ҳамоиши илмӣ таҳти унвони давлатсозии пешвои миллат талошҳо аз ваҳдат то рушди устувор доир гардид. дар чорабинӣ зикр гардид ки равандҳои мураккаби сиёсиву иқтисодии ҷаҳонӣ, таҳдидҳои нави амният ва густариши муборизаҳои иттилоотӣ тақозо менамояд ки ҳар як шаҳрванд дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҳиссаи худро гузорад. дар ин замина тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатдорӣ аҳамияти махсус касб мекунад. қадру манзалати ваҳдати миллиро ҳар як фарди ватандӯст бояд дарк намояд ва баҳри пойдории он ҳамарӯза талош варзад. конфронс дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ баргузор гардида, иштирокчиён аз нақши ваҳдати миллӣ ҳамчун омили асосии сулҳу субот ва пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуданд. инчунин бахшида ба ин санаи таърихӣ дар агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ чорабинӣ баргузор гардид. нахуст масъулин аз аввали рӯзҳои расидан ба ваҳдати миллӣ ёдовар шуда иброз намуданд ки ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик танҳо як ислоҳоти сиёсӣ ё санаи тақвимӣ нест. ин падидаест ки аз умқи таърихи соҳибистиқлолии мо сарчашма гирифта дар марҳилаи нави давлатдорӣ ҳамчун наҷотбахши миллат зуҳур кард. ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи муосир ба шумор меравад ки асоси сулҳу субот ва пешрафти ҳар як давлатро ташкил медиҳад. танҳо дар фазои ваҳдат миллат метавонад рушд кунад, иқтисодиёт пеш равад ва сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардад. таъкид шуд ки ваҳдат рамзи ягонагии мардум, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва пос доштани фарҳангу анъанаҳои гузаштагон мебошад. ҳар як шаҳрванди кишвар вазифадор аст ки барои ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо саҳми худро гузорад. дар фарҷом ба як қатор кормандони корхонаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ваҳдати миллӣ неъмати бебаҳои давлатдорӣ буда, ҳифз ва таҳкими он кафили рушди устувор ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони азиз мебошад. бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандони агентӣ иштирок намуда аз аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги даврони соҳибистиқлолӣ ёдовар шуданд. таъкид гардид ки маҳз бо шарофати сулҳу субот ва ваҳдати саросарӣ Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду созандагӣ қадам гузошта дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. зимни суханрониҳо қайд карда шуд ки ваҳдати миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозандаи ҷомеа барои таҳкими давлатдории миллӣ, рушди иқтисодиёт ва таъмини амнияти энергетикии кишвар заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандони вазорат иштирок намуда аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги давлатдории навини тоҷикон ва омили асосии рушди устувори кишвар ибрози назар намуданд. зикр шуд ки маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандона ва саъю талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар ҷомеа таҳким ёфта барои пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти кишвар заминаи мусоид фароҳам омад.
امروز تاجیکستان در فضای آرام و آسوده به سوی هدفهای استراتژیکی خود استوارانه قدم می‌گذارد. ابراز گردید که کارمندان ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نیز در تطبیق سیاست اجتماعی دولت سهم نظررس داشته برای بهتر نمودن سطح زندگی شهروندان، فراهم آوردن جایهای نوی کاری و حفظ حقوق و منفعت‌های اهالی فعالیت ثمرناک را راه‌اندازی می‌نمایند. در اکادمی تحصیلات تاجیکستان بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی پایه صلح و ثبات و پیشرفت تاجیکستان همایش علمی و عملی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی تحلیل اهمیت تاریخی و سیاسی وحدت ملی، تحکیم حس خودشناسی و وطندوستی، ترغیب ارزش‌های صلح و ثبات و نقش آنها در رشد استوار جامعه تاجیکستان ارزیابی گردید. تاکید شد که وحدت ملی از دستاوردهای بزرگ تاریخ نوین تاجیکستان بوده، همچون عامل اساسی تحکیم دولتداری، رشد اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت جامعه نقش کلیدی دارد. اشتراکچیان دایر به نقش وحدت ملی در تحکیم دولتداری، رشد ساحه معارف و تربیت نسل نورس اندیشه‌های خود را بیان نمودند. همچنین در انتهای چاره‌بینی یک قطار کارمندان برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه با افتخارنامه‌ها قدردانی گردیدند. برگزاری چنین چاره‌بینی برای تحکیم ارزش‌های ملی، بلند برداشتن سطح معرفت شهروندی و تربیت نسل جوان در روحیه وطندوستی و خودشناسی مساعدت خواهد نمود. با مناسبت روز وحدت ملی در کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش ایدانه دایر کرده شد که در آن کارمندان کمیته، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی مسئولین کمیته بخطری عضوقواری ابراز نمود که وحدت ملی در سرنوشت دولت و ملت نقش تاریخی داشته برای برقرارسازی صلح و ثبات و تحکیم پایه‌های دولتداری نوین تاجیکان زمینه استوار فراهم آورده است. همچنین تاکید شد که پیشرفت و آبادی وطن، زندگی شایسته مردم و رسیدن به هدف‌های استراتژیک کشور تنها در فضای صلح و ثبات کامل امکان پذیر میباشد. همزمان نماینده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در موضوع نقش زنان در تحکیم وحدت ملی سخنرانی نموده از نقش سازنده زنان در تحکیم صلح و ثبات، حفظ دستاوردهای استقلالیت و سهمگذاری در رشد جامعه یادآور گردید. در ادامه چاره‌بینی شرکت‌داران در موضوع وحدت پایه استوار دولت و عاید به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و عملی سازی هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان ابراز نظر کردند. وحدت ملی یکی از ارزش‌های مهم جامعه معاصر تاجیکستان بوده در تامین صلح و ثبات، پیشرفت دولت و زندگی آسایشته مردم نقش کلیدی دارد. با این مقصد در خانه کتاب تاجیکستان کنفرانسیای علمی فرهنگی تحت عنوان نقش فرهنگ ملی در تحکیم وحدت ملی برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مؤسسه‌های علمی و فرهنگی، محققان، آموزگاران و دیگر نمایندگان جامعه شهروندی اشتراک نمودند. در جریان کنفرانس معروضه‌چیان اوید به اهمیت فرهنگ ملی در تحکیم حس خودشناسی، وطندوستی و احترام به ارزش‌های ملی سخنرانی کردند. ذکر گردید که فرهنگ ملی همچون سرچشمه متحد کننده جامعه برای پایداری وحدت، رشد معنویات مردم و تربیت نسل جوان نقش مهمی بازد. در انجام کنفرانس اشتراکچیان دایر به گسترش همکاری‌ها بین مؤسسه‌های فرهنگی و علمی، جلب بیشتر جوانان با آموزش فرهنگ ملی و راه‌های ترغیب ارزش‌های ملی مبادله افکار نمودند. وحدت ملی عامل تحکیم دولتداری و پیشرفت علم و معرفت. تحت همین عنوان در انستیتوت متماتیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با استقبال روز وحدت ملی همایش برگزار گردید. تاکید شد که وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به حساب رفته، محض با شرافت سیاست دوراندیشانه، صلح‌جویانه و سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کشور ما از مرحله دشوار تاریخی گذشته امروز به دولت صاحب استقلال، صلح‌پرور و رو به رشد تبدیل یافته است. ذکر گردید که تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی برای رشد تمام ساحه‌های حیات جامعه به خصوص علم و معارف زمینه مساعد فراهم آورد. دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت نسبت به عالمان، آموزگاران و جوانان صاحب استعداد امروز نتیجه‌های نظررس به بار آورده ایستادند. اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 چون 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، تطبیق سیاست دولتی رقمی کنانی اقتصادیات، رشد تکنولوژی معاصر و ذهن صنعی از مهمترین اقدام‌های استراتژیکی میباشند که برای تحکیم اقتدار علمی کشور روانه شده است.
در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل 29 سالگی روز وحدت ملی چرابینی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. در چرابینی دایر به نقش مؤثر ابرمند عرصه سیاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم صلح و وحدت و بنیاد دولتداری نوین تاجیک ابراز اندیشه کرده شده. تاکید گردید که هر یک ساکن میباید صلح و ثبات و وحدت ملی را چون گوهرک چشم و ثروت بی‌بها حس نموده از قدر و منزلت و نام بزرگ وطن و وطنداری افتخار نمایند. ابراز گردید که با به دست آوردن وحدت ملی و استقرار صلح و آسایشتگی در مملکت کامیابی‌های نظررس در همه روندهای اقتصادی و فرهنگی تامین گردید. در این برابر موقع دولت ما در مقیاس بین‌الخلقی تقویت یافت. اعتراف سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان از جانب دولت‌های جهان، دستگیری تشبس‌های بین‌الخلقی مملکت ما و طرف افزودن حجم سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و اقتصادیات جمهوری باز یک دلیل روشن از خدمت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. در فرجام با مقصد شکوه و شهامت بخشیدن تنتنه‌های روز وحدت ملی، هنرمندان با سرود و ترانه‌ها که سرشار از وطن و وطنداری عبارت بود، خاطر اهل نشست را شاد گردانیدند. همه پیشروی وابسته به این وحدت ملی می باشد و من همچون ورزشکار در تمام دنیا گشتین گرفتم، توانستم پرچم ملی وطن رو برداشتیم. با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات و وحدت کامل ملی، مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان با برپا نمودن چهاربینی فرهنگی معرفتی 29مین سالگرد جشن وحدت ملی را در سطح بلند و خوش و خاطرمان تجلیل نمودند. در این چهاربینی با شکوه اوید به نقش بی‌نظیر پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم وحدت ملی اندیشه‌رانی نمودند. ابراز گردید که وحدت ملی یکی از مهمترین عامل‌های تحکیم دولتداری و رشد استوار جامعه به حساب می‌رود. در سال‌های اول صاحب استقلالی مملکت ما با مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو گشت که بر روند تشکل دولتداری ملی تأثیر منفی رسانید. در چنین شرایط تحکیم وحدت ملی به یکی از وظیفه‌های اول درجه دولت و جامعه تبدیل یافت. برقرار گردیدن صلح و رضایت ملی نه تنها برای تأمین امنیت کشور زمینه گذاشت، بلکه برای رشد من بعده نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان شرایط مساعد فراهم ساخت. در انجام چهاربینی امروزه برنامه فرهنگی اهل هنر پیشکش اشتراکداران کرده شده طبع آنها را بالیده گردانید. بخشیده به روز وحدت ملی در ناحیه مومن‌آباد چهاربینی ایدانه جشنی برگزار شد. برآمدکنندگان راجع به تاریخ دولتداری ملی، به دستاری این نعمت ارزشمند و مقدس دایر به تشبس‌های بی‌نظیر و سهم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در راه رسیدن به صلح واقعی نظر و اندیشه‌های سودمند منظور نمودند. تأکید گردید که اتحادی ملت تاجیک، همدلی و هممرامی، فضای آرام و آسوده و زندگی آسایشته مردم تاجیکستان از پایداری صلح و وحدت ملی است. همزمان تذکر داده شد که وحدت چون وسیله سرجمعی راه امروز و آینده مردم تاجیکستان را به سوی کامیابی و مظفریت‌ها و رسیدن به پیشرفت و شکوفایی‌ها باز نمود و امروز خلق تاجیک با راهبری خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همه سمت‌های دولتداری به دستاوردهای ارزشمند و نظررس نائل گردیدند. در ادامه یک زمره فعالان ناحیه با نشان قدرشناسی با سپاسنامه سرفراز گردانیده شدند. همچنین به یک عده خواهشمندان که به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیوستند شهادتنامه اعزایی حزبی تقدیم گردید. چهاربینی جشنی به افتخار تجلیل روز وحدت ملی با پیشنهاد برنامه فرهنگی خاتمه یافت.